igisirikare cya Iran cyo kurinda impinduramatwara cyatangaje yuko cyateye ibisasu byinshi agahishyi ku kigo cya gisirikare cya Israel n'ahakorera ibiro bikuru by'ubutasi MOSSAD. Mu itangazo ryatanzwe na Tasmin News Agency rikorana n'uyu mutwe w'igisirikare bavuze yuko ibisasu bya misile byarashwe kuri Israel byagabwe ku kigo cy'ubutasi bwa gisirikare hamwe n'ategurirwa ibikorwa by'iperereza bya MOSSAD. Mbere yaho ibitangazamakuru byo muri Israel byari byatangaje yuko hari igisasu cyaguye mu mujyi uri ku nkombe y'inyanja mu burengerazuba, umujyi wa Yabishyize, bikavuga yuko ngo cyari cyaguye ku bikorwa remezo by'ingenzi. Kuvuga yuko ari ibikorwa remezo by'ingenzi muri Israel ni ijambo rikoreshwa cyane bashaka kuvuga yuko ibitero bagabweho byari bifite ubukana buri hejuru. Uyu mutwe w'abasirikare b'impinduramatwara muri Iran uravuga yuko ugomba gukomeza gusuka ibisasu byinshi mu kirere cya Israel. Ikigo cy'itangazamakuru cyo muri Iran nyuma yo kugabwaho ibitero cyaje gutangaza yuko umutwe w'abarinzi b'impinduramatwara watangaje ko intambara y'ibisasu yamaze gukomera. Kiyomari Heidari ni umugaba umukuru w'ingabo z'igihugu zirwanira ku butaka. Yagize ati itsinda rishyashya ry'ibitero bikaze rikozwe n'ingabo zirwanira ku butaka rikomeje kwitwara neza kandi ziteguye ibitero bishyashya. Yavuze yuko mu masaha ari imbere ibitero biza kongera umurego. Iran iravuga yuko ikigamije muri ibi byose ari ukugira ngo ihane Israel nk'igihugu kirimo kizana umwijima mu burasirazuba bwo hagati. Ubutabera bwo muri Iran buravuga yuko abashinjacyaha barimo bategura ibihano bikarishye cyane ku bantu bakekwaho kuba intasi n'abacanshuro bakorana byafi na Israel bakorera mu butasi. Umuvugizi w'urwego rw'ubutabera Asigar Jahangir yagize ati hari abantu bamaze iminsi mikeya bashinjwa uruhare mu bikorwa by'ubutasi bamaze gufungurwa amadosiye uyu munsi kandi bazahanwa kubera ibikorwa byabo bibi bakoreye Iran. Ni n'amagambo yashyizwe ahagaragara nk'ikinyamakuru cyegamiye kuri leta cyitwa Merlin News Agency. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na MOSSAD Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo ndashima, mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo sanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finisage yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya nkumenye irengero, oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. MOSSAD Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Nk'uko twabivuze mbere, Iran imaze gufata abantu benshi bikekwa yuko bafitanye imikoranire ya hafi n'ikigo cy'ubutasi cya Israel MOSSAD. Ikinyamakuru cyitwa Mizan cyemeje yuko kuwa mbere hari umuntu warashwe w'umugabo wahamwe n'icyaha cyo kugeza amakuru y'ibanga ku butasi bw'abanya-Israel avuye muri Iran. Inzego zitandukanye z'umutekano muri Iran ziracyakomeje gushakisha abantu zivuga yuko bakorana bya hafi na Israel kubera ko ngo bazi neza ko binjiriwe. Bwana Israel Katz, minisitiri w'ingabo wa Israel, yavuze ko ibitero bya Israel kuri Iran bigomba gukomeza. Anihanangiriza umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ko ashobora kugira iherezo ribi nk'irya Saddam Hussein wahoze ari perezida wa Iraq wakuwe ku butegetsi kandi akicwa nyuma y'igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq 2003. Yagize ati ndihanangiriza uwo muyobozi w'igitugu wa Iran guhagarika ibyaha by'intambara no kurasa ibisasu ku baturage ba Israel. Aya magambo yasubiwemo n'ibitangazamakuru by'imbere muri Israel. Abategetsi ba Iran bavuga yuko abaturage bayo b'abanya-Iran amagana bamaze kwicwa kuva Israel yatangiza ibitero muri Iran mu cyumweru gishize. Bikekwa yuko abanya-Iran bamaze kwicwa barenga 300. Ugereranyije n'abaturage ba Israel bamaze kwicwa, imibare nta hantu ihuriye. Israel ivuga yuko abantu bayo bamaze kwicwa ari abantu 28, mu gihe imibare iri hanze igaragaza yuko abanya-Iran bamaze kwicwa n'ibi bitero bagera kuri 300 cyangwa barenga. Bwana Israel Katz, minisitiri w'ingabo, ati uriya mugabo Khamenei byamugirira akamaro kwibuka amaherezo y'undi muyobozi w'igitugu mu gihe cyavuba ahangaha cyangwa mu gihugu bahana imbibe cyitwa Iraq. Mu gihe cyose yahitamo inzira yo gukomeza kurwanya leta ya Israel azanangira kimwe na Saddam Hussein. Bwana Katz arongera ati nanone uyu munsi turakomeza kugaba ibitero ku ntego ziri muri Tehran cyane cyane
izegamiye ku gisirikare n'ubutegetsi. Yasubiragamo ubutumwa bwa Israel busaba abaturage mu murwa mukuru Tehran ko bagomba guhunga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Bwana Abbas Al-Ghashi yamaganye bikomeye cyane igitero cyagabwe kuri televiziyo ya leta, avuga yuko ari ikimenyetso cy'uko Israel yarangije kwerekana intege nke cyane ndetse n'ubugwari. Bwana Al-Ghashi yagize ati, uru ni urwego rwa nyuma ntagereranywa rw'ubugwari. Iyo bananiwe gutsinda ku rugamba nyarwo bahitamo kugaba ibitero ku kigo cy'abasivili gifite inshingano imwe gusa yo kugeza ukuri ku bantu. Ubwo avugaga ibingibi ku munsi wo kuwa kabiri, yibanze cyane ku gitero cyagabwe kuri televiziyo ya leta ya Israel n'ikigo cy'itangazamakuru cyakoreragamo iyo televiziyo. Agira ati, uku ni ugutuma uburakari bwacu bwiyongera kuri Israel. Bwana Al-Ghashi ati, bibwiye ko kwica abakomando bacu cyangwa kwangiza zimwe mu nyubako za Repubulika ya Kisilamu bishobora gutuma amaboko yacu atentebuka, wenda tugasaba imbabazi, ariko ntabwo bizigira na rimwe bibaho. Nta na rimwe bazumva amaboko yacu amanitse mu kirere ngo nimutubabarire. Abanya-Iran suko duteye. Yibukije yuko Iran yaranzwe n'ubutwari mu mateka yayo. Ati, twabaye mu ntambara imyaka 8, twarwanyije ababaga batugabyeho ibitero dushikamye, tunihanganira ibihano n'igitutu cyose cy'amahanga twashyirwagaho. Uyu muyobozi mukuru wa diplomasi Bwana Al-Ghashi yongeyeho yuko ibyiringiro bya Iran nta na hamwe byagiye. Yagize ati, abagaba bakuru b'ingabo bacu bahise basimbuzwa ako kanya. Ati, kandi ingabo zacu zerekanye yuko ziteguye, bya byiringiro byabo byarahagumye nubwo bagiye. Asoza yagize ati, abanzi bacu bagomba gusobanukirwa neza ko batazabasha kugera ku ntego zabo binyuze mu nzira z'intambara izo arizo zose. Ntabwo bazigera bategeka igihugu cyacu cya Iran kwakira ibyo bashaka binyuze mu gitugu n'iterabwoba. Ubwo yavugaga ibyo kandi yasaga n'uwerekeza ku bitero byabaye ku munsi wo kuwa mbere, yaba ibyo Iran yakoze cyangwa se ibyo Israel yakoze, bose bahererekanya ibi bisasu. Nimugoroba kuwa mbere, Israel yagabye ibitero ikaze byiswe ibikorwa by'ubushotoranyi. Uretse ibyo yagabye ku nyubako ya leta, hari n'ibindi byaguye mu murwa mukuru Tehran byangiza inyubako zo guturamo. Amakuru yibanze yagaragaje yuko hashobora kuba hakoreshejwe nibura ibisasu 4 byangije inyubako y'ibiro bikuru by'itangazamakuru IRIB mu gihe hari ikiganiro cy'amakuru cyari kiri kuba mu buryo bwa live. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri Iran yamaganye icyo gitero, ivuga yuko ari igikorwa cy'iterabwoba kandi ko ari icyaha cy'intambara. Yasabye umuryango w'abibumbye gufata ingamba zihutirwa kuri iyo myitwarire y'ubugizi bwa nabi ya leta y'Ikiyahudi niko bayita. Iran ariko nayo iracyakomeje ibitero byayo muri Isirayeli, ibitero yise Operation True Promise gatatu cyangwa se isezerano rya nyaryo rya gatatu. Ahagana saa 4:50 za mu gitondo ku isaha muri Iran, amagana y'ibisasu bya misile yaraswaga havuye muri Iraq agana ku ntego z'ingenzi zari zashyizweho i Tel Aviv na Haifa. Iki gikorwa cyo kwihorera ni igikorwa mu by'ukuri Iran yatangiye kuwa gatanu, igenda yongera ubukana bw'ibisasu. Amakuru avuga yuko kugera kuri uyu munsi uwa gatanu w'ibitero, Iran imaze kohereza misile zirenga 370 mu mijyi itandukanye ya Israel, by'umwihariko Tel Aviv na Haifa. Ibitangazamakuru byo muri Israel birimo biravuga yuko ibyuma bitanga impuruza cyangwa se amasirene adahagarara gusakuza atanga ibimenyetso ko hari ingufu z'ibisasu zinjiye mu kirere cya Israel. Abayobozi ba Israel nabo barimo baributsa abantu yuko bagomba kuguma mu buvumo kubera yuko ngo batizeye yuko hari agahenge gahari k'ibisasu bituruka muri Iran. Hari amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ukuntu ibisasu bya Iran byarenze ibyiciro byinshi by'ubwirinzi bw'ikirere bya Israel bikagera ku ntego byari byoherejweho. Mu bice byibasiwe cyane hari uruganda rutanga amashanyarazi rwa Haifa rwarashwe n'igisasu cyo muri Iran rurakongoka. Amashusho agaragaza ibyokotsi byinshi y'umuriro mu kirere, urwo ruganda rumaze gufatwa n'igisasu cya misile. Urwo ruganda ruri mu majyaruguru y'ubutaka uyu munsi bwakwitwa nk'ubwa Palestine, ariko bwafashwe ku ngufu na Israel. Ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane ku bijyanye n'ingufu z'amashanyarazi kuri leta ya Israel. Uhereye mu bihumbi 2023, uru ruganda rumaze kugabwaho ibitero 4. Ibitangazamakuru byo muri Israel byavuze yuko uru ruganda rusa naho rwangiritse bikabije ku buryo n'uyu munsi rutarongera gusubukura imirimo yarwo yo gutanga amashanyarazi. Urundi ruganda rwangiritse ni urwa Bazan, runini cyane kurusha izindi zose mu gutunganya peteroli. Urwo narwo ruri ku butaka bwa Palestina ariko bwafashwe na Israel, rukora hafi litiro 200,000 ku munsi umwe. Urunguru narwo ku mugoroba byatangajwe yuko ibisasu byavuye muri Iran byarwangije bikomeye.
Ibi bisasu ngo byabanje gusenya amapompe y'uru ruganda akoreshwa mu gutunganya amavuta. Nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru byo muri Israel, ngo abategetsi ba Israel b'inzego z'ibanze n'ab'umutekano basabye yuko abaturage batuye muri aka gace, abenshi n'abanyapalestine bakoronijwe kubera aka gace gasa no kwigaruriwe, babasabye kudafata ishusho na rimwe cyangwa kudatanga amakuru y'ibiri kubera muri ako gace. Nta muntu wemerewe kuvuga ibyangiritse uretse gusa inzego z'umutekano. Urwo ruganda narwo rwabaye ruhagaze ruri mu zitanga peteroli nyinshi muri Israel. Ikindi gisasu gikomeye cyane ni icyagabwe ku nyubako ndende ya Ramat Gan. Ni inyubako iri rwagati Tel Aviv yangiritse, ni kimwe n'urusengero rw'amatafari ruri hafi yayo. Ipeta Tkiva abayobozi baho bemeje ko hari igisasu cyahageze cyangiza inyubako zitandukanye zirimo n'urusengero kimwe n'ikigo cyo muri ako gace gishinzwe iby'ubutabazi. Gusa ngo ntabwo byangiritse cyane. Nubwo ariko Iran ikomeje gutera ibisasu byinshi muri Israel nayo yarubiye ntabwo ihagarika ibisasu. Hari amashusho menshi ari kuri internet agaragaza abaturage benshi bari ku mbuga hirya no hino muri Iran bakomeretse bikomeye, abandi bari kwa muganga. Leta ya Iran yahise inasaba yuko abaganga bose, yaba ababyaza, abaforomo ndetse n'abaganga bandi bari mu kiruhuko bagomba kuvamo, kandi basaba yuko abantu bafite ubuvumo bagomba kubujyamo kugera igihe bahererwa amabwiriza yo kubuvamo. Ikibazo kiri muri Iran ubu ngubu ni ikibazo cy'ubuvumo bushobora kujyamo abaturage barenga miliyoni 14 zituye Tehran zonyine. Ubwo buvumo kuboneka biri kugorana. Reka tubifurize ibihe byiza rero. Ibiganiro byacu birakomeza naho ubutaha.